Kusolwa ubugebengu ngesigameko sokuhlasela kubulawa owesilisa othele nguyabo lezinhlamvu esikemelele kwamhlaba iyalingana. Isidumbu sikaMnumzane Zakhele esingakanani Mtembe oneminyaka ngu-44 ovela kule vidiyo solwe ngamalungu omndeni wakhe esitante edamini legazi. Ngokusho kwelungu lomndeni kamufi elicela ukuba ligodle imininingwane yalo, lithi isidumbu sikamufi sitholakale sinamanxeba okudutshulwa u-44 kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngababulali abayisihlanu abangaziwa. Kube ukuthi bonke abasolwa bebehlome ngezibhamu ezinkulu nezincane. Umufi ubeneminyaka eminingi eyilungu le-CPF noma-ke le-Community Policing Forum. Kuvela ukuthi-ke ubesebenza ngokuzinikela kulo mkhakha ngaphandle kokubheka inzuzo. Umalume uhlasele ngababulali abangaziwa bonke-ke bebehlomile. Ngokolwazi-ke silitholile ngabantu ababekhona, bathi-ke ukungena ababulali ababili okutheke uma beqala ukudubula babanjwa ngumufi nomshana wakhe. Okutheke kusenjalo kwangena laba abanye-ke abathathu baqhubeka-ke nokudubula babhekise kumufi. Kulesi sigameko kulimale-ke nomunye wesilisa ongumshana wakhe, yena-ke udubuleke emlenzeni. Sithole-ke ukuthi umalume udutshule amahlandla awu-44 namanje-ke sikholwa ukuthi ababulali bebeqondile ukuzoqeda ngempilo yakhe ngoba-ke ukube bebabili ngabe-ke ubehlulile lisho. Liqhube lathi umufi-ke ubesekhaleni lempi-ke yokulwisana nobugebengu. Umalume besatshwa-ke izigilamkhuba lapha endaweni, bekwaziwa nje ukuthi uma kubhekene naye usuke kubhekene nendoda. Nabo-ke laba-ke abambulele baphumelele ngoba-ke bebebaningi. Okubuhlungu-ke ukuthi-ke ukufa ngalolu hlobo kulokhu-ke kugadla kubantu abasondelene nesihlalo sobukhosi balapha-ke kwaDembe. Siyafisa ukuthi kwenziwe uphenyo oluzoholela ekuthenini kubanjwe abasolwa maqede-ke bajeze ngamacala abo. Namhlanje-ke sekuseleke izintandane nabafelokazi njengoba-ke umalume ube nesithembu, chaza-ke ilungu lomndeni.